Tapi gue semakin yakin, Mon. Kalau gue ini memang ditakdirin jadi orang yang paling sial di dunia ini, Mon. Emang kenapa? Tadi di kantor gue kehilangan pekerjaan. Mau curhat ke rumah cewek, cewek gue selingkuh, kehilangan cewek. Sebentar lagi gue bakal kehilangan temen, Mon. Emangnya teman lo di kantor ada yang sakit keras? Bukan begitu, Mon. Tadinya gue pengen bunuh diri. Gue udah bikin air, gue campurin racun tikus. Minuman gue diserobot sama temen gue. Rakus banget teman lo, Del. Iya, Mon. Nah, sekarang gue pengen lo terus terang deh. Permintaan terakhir lo apa? Lo mau dikubur di mana? Maksud lo? Itu racun tikus yang gue bikin, lo serobot.